happened, kuya? Kuya. Liza! Gayla ka? Bro, si kuya, bro. Tabangi ko niya, bro, eh. Sige. Ako tawagan. Hello? Maayong adlaw, pwede ba kong mangutana kung kumusta ka sa imong kinabuhi? Dugay na gyud, tanga wala ga istorya, taas-taas na pud ang panahon nga wa makita. Nasinati ko lang nga kumustaon ang usa ka higala nga way paramdam. Yeah, nahimamat ko lang nga ba sinanginahanglan kag amigo nga permi andam. Nga maminaw sa nga problema nga perting dakoa og perting lisura ay kabalaka. Nakoy sorpresa, regalo nga makaingon ka nga di gid basta-basta. Biblia kung imuhan ning tawagon ug diri nimo mabasa kung unsa jud buhaton. Biblia diri pud nimo masayran nga naatay langit tong amahan mahigugmaon. Tarungan na imong kinabuhi, ayog pada sa hiwi para ikaw mapili. Basahan na imong Biblia, dili pada sa kontra para ikaw mapili. Naunsa ni nga nuwan na kay pakiha, sige lang kag bitbitan ng mga sakita. Mura kag wala na kay salig sa amahan nga maoy gahatag og kinabuhi natong tanan. Ako pa nimo basa na ka sa Biblia para na akay alam magmadawat gikan niya. Dagan siyang gisulti mautoy tuoy para matarong nato atong mga kinabuhi. Naka-feel ba ka nga duol na siya, maabot na siya, makalitan niya ta. Basa na para maapil ka og di ka matagag sa lugar nga nagkayo og sakit kaayo. Dawatan na si Kristo, siya'y muluwas nimo, siya ang bugtong anak nga gihatag sa Ginoo. Juan 3:16 iya tanggi pagkamatyan because he truly cares, y'all. Tarungan na imong kinabuhi, ayog pada sa hiwi para ikaw mapili. Basahan na imong Biblia, dili pada sa kontra para ikaw mapili. Lord, thank you kay Lord for always reminding us about John 3:16. For you so loved the world that you gave your only begotten Son, that whoever believes in Him shall never perish and have eternal life. Bisan asa ka man o bisan kinsa pa man, mas naglabaw ang gugma niya para natong tanan. Iyang gipakamatyan bisan walay hinungdan, aron lamang maluwas sala sa kalibutan. O kung mubasa kayo gamita ang mata, kasing-kasing ibuka aron madunggan nimo ang pulunga. Diya natunga bisan pa di karapat dapat sa iyang gugma nga way sama. Hinaot unta nga di ka mabalaka sa problema nga abi nimo perting dakua. Ayaw gunahon na ikaw nag-inusara kaysa kalipay o kasakit kuyog nimo siya. Gumanggikan niya, basagikan niya, ugmang way makapugong tinuuray ng iya. Maong balik na ukba na ang Biblia aron masayran kung diyon sa tapagpangga. Dear God, thank you so much for changing my heart. Thank you for your strength and infinite wisdom. Thank you po Lord nga imo kong gihimong blessing sa other people ug labaw sa tanan. Thank you Lord kay wala ko nimo gipasagdan.